Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Ngusabe rero nawe udukurikiye bwa mbere urebe munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa yaba mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Ni inkuru nziza rero mu rugo rwa Kwizera ndetse na Mukaperezida Politic rero bakaba bamaze imyaka igera kuri 3 babana nk'umugabo n'umugore. Inkuru rero y'urukundo rwabo yatangiye kujya mu itangazamakuru mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 ubwo abangaba bakoraga ubukwe. Ni inkuru nziza rero ndetse akaba ari n'inkuru rero yishimiwe n'abafana batari bake, akaba ari byo tugiye kugenda tubabwira. Ariko mbere y'uko rero tugera kuri iyi nkuru nziza, reka tubanze tubabwire muri make inkuru y'urukundo rw'abangaba Kwizera ndetse na Mukaperezida. Inkuru rero yatangiye kuvugwa mu itangazamakuru mu ntangiriro z'umwaka wa 2019. Kwizera rero no mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Rwamagana, akaba yarashakanye rero na Mukaperezida Politic. Uyu Kwizera rero nibwo yarakirangiza amashuri yisumbuye, aho rero yararangije mu ishami rya computer science. Icyo gihe rero yari afite imyaka 21 y'amavuko, ndetse rero Mukaperezida Politic we icyo gihe yari afite imyaka 48 y'amavuko. Amaze rero igihe kingana n'imyaka 3 y'Kwizera abana na Mukaperezida Politic, rero akaba mukubye inshuro zigera kuri 2 mu myaka y'ubukure. Kwizera rero kuri ubu ngubu akaba afite imyaka 23, mu gihe rero umugore we afite imyaka 51 y'amavuko. Uyu rero umugore we Politic akaba rero ari umuvuzi gakondo ubikora nk'umwuga. Mukaperezida rero yabyaye umwana umwe w'umukobwa. Kuri ubu ngubu rero akaba afite imyaka 31 y'amavuko. Yavuze ko rero uwo mukobwa yamubyaye akiri iwabo, nyuma akaza gushaka umugabo bakabura urubyaro, rero biza kubaviramo gutandukana. None kuri ubu ngubu rero akaba asigaye abana ndetse ari no mu munyenga w'urukundo na Kwizera Ubu rero Kwizera n'umukunzi we rero bamaranye imyaka 3 babana mu gipangu rero cya Mukaperezida. Babanye rero batarasezerana, gusa rero ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 bajya ku murenge barasezerana. Mukaperezida rero na Kwizera basanzwe rero batuye mu murenge wa Gishari mu kagari ka Kinyinya, ahitwa rero Nyarugari, ni mu birometero rero 2 uvuye kuri kaburemba hazwi nko kwa Karangara. Mu kiganiro cyihariye aba bageni bahaye itangazamakuru nyuma yo gukora ubukwe, bashimangiye rero ku rukundo rwabo ari kimeze. Yagize ati ntabwo rero nakurikiye imitungo. Madamu we yungagamo agira ati nanjye yambwiye ko atitaye ku myaka ako ankunda maze ndemera turakundana. Kwizera rero yavuze ko ibyavuzwe nyuma y'uko rero impapuro z'ubukwe bwabo zisohotse, bamwe rero bamuserereza ko arongoye umukecuru, ngo ntiyabyitayeho ndetse ntibyanamuteye ipfunwe cyangwa se bimuce intege. Ati icyo navuga, nta muntu utajya uvugwa, wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ndamukunda nanjye arankunda, ndabizi tuzasazana. Benshi bavugaga ko rero namukundiye imitungo afite, abandi bakavuga ko yandoze, ariko sibyo. Mukaperezida rero nawe ati nta washyizeho undi agahato, twarakundanye nk'abandi bose. Mbere numvaga rero bidashoboka, ariko uko urukundo rwangize naje gusanga nanjye natangiye kumukunda, narabyemeye kandi turishimye. Kwizera rero yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018, aho rero yize ibijyanye na computer science. Mukaperezida rero we ni umuvuzi gakondo uzwi cyane Gishari, aho rero avurira bahita kwa Sage, ndetse rero abo muri ako gace rero iyo babwiye ko ugiye kwa Sage bakubaza niba wararozwe, kuko rero abantu benshi akunda kuvura nababa bararozwe. Mukaperezida rero avuga ko Kwizera agitangira rero kumutereta yabifataga nk'imikino, ndetse ngo yumvaga bidashoboka. Gusa rero ko iminsi yagiye ishira ni ko urukundo rwabo rwarushijeho kugira imbaraga, birangira rero yemeye ko bafatanya urugendo rw'urukundo. Ati yarambwiraga ati nubwo nza hano ariko ndagukunda, nkambwira ati nta kibazo nkijisha, agataha nanjye ngasigaraho. Yarakomezaga rero akambwira ati nkubwira ko ngukunda ukabigira imikino, ariko ndagukunda. Byakomeje gutyo, nanjye rero nza kuza kumva nanjye ntangiye kumukunda. Rero
dutangira kubana ndetse rero numvaga ntabana n'umugabo bitemewe n'amategeko kuko biba ari uburaya kandi simbikunda. Rero nashatse ko rero tujya mu murenge turasezerana. Ibi rero akaba ari byo uyu Mukaperezida yatangaje, akaba ari ikiganiro yahaye itangazamakuru nyuma y'iminsi mike bakoze ubukwe. Rero inkuru y'urukundo rwa Kwizera Evariste ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane mu itangazamakuru mu ntangiriro z'umwaka wa 2019, akaba abari abantu bavuzwe ndetse baramenyekana yaba mu Rwanda ndetse no ku isi hose biciye ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bahererekanyaga amafoto ndetse n'amashusho yabo bakoze ubukwe. Inkuru nziza rero kuri ubu iri kuvugwa mu rugo rwa Kwizera Evariste ndetse na Mukaperezida nuko kuri ubu rero bitegura kwibaruka imfura yabo nyuma y'imyaka 3 rero bari bamaze bategereje urubyaro. Nyuma y'uko rero iyi nkuru y'uko Mukaperezida twite ndetse yitegura no kubyara itangiye kumenyekana, abantu batandukanye rero bakomeje kugenda bishimira iyi ntambwe nziza iyi couple igiye guteraho rero bagiye kwibaruka. Ibintu rero byashimishije abatari bake, by'umwihariko rero abakoresha imbuga nkoranyambaga bakaba rero bakomeje kugenda bahererekana ifoto ndetse n'amashusho agaragaza uyu Mukaperezida twite. Ibintu rero bikomeje kugenda byishimirwa n'abatari bake. Ni inkuru nziza rero tukaba twabifuriza ko bakomeza kugira iyi myiteguro myiza yo kwitegura imfura yabo. Reka rero dukomeze tubabwire rero ibitangaje ndetse bitanasanzwe mu rukundo rw'aba ngaba. Imyaka rero kuri ubu ngubu imaze kuba 3 Kwizera Evariste ndetse na Mukaperezida babana mu buryo bwemewe n'amategeko y'u Rwanda. Gusa rero Kwizera Evariste yatangiye gutereta Mukaperezida akiri ku ntebe y'ishuri aho yigaga mu mashuri yisumbuye, yashyizemo rero imbaraga kirangiza gukora ikizamini cya leta. Yemeza ko rero yamaze amezi 6 asaba Mukaperezida ko yamubera umukunzi, undi yaramubereye ibamba. Ati gutereta byaranguye, narahatirije, namaze hafi amezi yose mushakisha, naramutumiraga, nashakishaga udufaranga nkamusohokana, nigeze rero gufata 40,000 ku mafaranga y'ishuri mujyana muri hoteli turishima. Yemeza ko rero yishimye iby'ikirenga kuba rero ari umugabo wa Mukaperezida, ngo rero ntiyitaye ku myaka icyo ashyize imbere n'urukundo. Ati benshi rero baramukundaga, hari abagabo rero benshi bazwi bamushakaga, hari abahari banazwi nabo rero kandi yagendaga bacenga akavuga ko nta gushaka cyangwa se adashaka umugabo, rero nge yaje kunyemerera. Rero kuri ubu ngubu Mukaperezida ndetse na Kwizera Evariste bakaba babanye mu munyenga w'urukundo ndetse kenshi bakaba bakunze gusangiza bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram amafoto bari kumwe, ndetse ibintu rero bigenda byishimirwa n'abatari bake. Nkuko rero twatangiye tubibabwira, kuri ubu ngubu rero bakaba bitegura kwibaruka imfura yabo nyuma rero y'imyaka 3 bari bamaze babana. Reka rero ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye urebe munsi ya video kuri subscribe, maze dukomeze tugende tubana 5 kuri 5 muri gahunda zose tugenda tubagezaho z'amakuru n'ibindi biganiro byose byibanda cyane ku myidagaduro ndetse n'izindi nkuru ziba ziri kugenda zicicikana ndetse zinandikwa mu binyamakuru bitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane.